Trend Alert com Tessa Peters. E tudo outfits no mundo não pode reemplaçar nunca o poder e a importância de um bonito acessório para complementar. Se esse é de vira ponto de salida, outfit de vira é complemento. Coisa para mostrar, está sunan de Rage. Pedia na bandi lama e trend na Rage está evidente. Well, I'm sure que eu hoping na tabai hitting the beach, dus a piercing nang ayega net na hora, nós tem a belly piercing na maneira botar wakan tá different com a coleção que nós tem antes, nós podemos outra coleção, different color, shapes, hasta headphones com iPod, very cool. Então também a plugs na para hinna nang hamber mas funky of course, e the tongue piercings, don't forget about the tongue piercings. E demanda per un brelli solo nota surpassar e a fiction per brelnan di solo di gas. Ze zijn toch simpel, maar toch trendy. Dus met de hanja kunnen net well balanced. Dan met de keren toer hinder logo umbrel de gas. Tim jaar moeten we the art of simplicity. Toch een tikje accent die color, is shape not very in right now. Is zo'n bota waak, aviator een dat big, is zo'n die karat, plastic. Dus met de keren kunnen variatie en selection dat perfect. E para ser sorabo mes, para complementar a playfulness de Semana Santa e Pasco Grande, não tem nada mais fun com gas accessories. Het is eigenlijk zo, ja, meestal dat temporada de vakantie, we have a lot of free time, dus para ser algo tipo mais casual, mais affordable, diferente colonang, tipo mais trendy. It's got a love message, ainda com hearts and diferente colonang, stackables. Dus ja, também of the moment, e met de high end gewoon, também again very trendy. E certamente também lançamento de Spring Collections. Sì, sta che è collezione nuova di Ticento, very fresh colors, they're beachy, but ook a color aqua, turquoise, and of course the freshwater pearl. Het is toch moet maar jewelry, dus maar oro eigenlijk bijvoorbeeld, echt een real authentic jewelry piece, but at affordable prices. Dus het is toch trendy, klassiek, het is een nice mix, maar toch een tikje maar high-end. Por mix and match lang também, pero en verdad just one piece, maneira é bango com mitabisi suso, mixe com outro tipo de ringche dede, of ja, maneira set, cadena com ringche orelha, of por stack lang também. Q3 Rage, Renaissance Market, Royal Plaza e Palm Beach Plaza. Tem coleção nang amplio pa abo, assessorabo mes, sem importar a ocasião. Trend Alert com Tessa Peters.